za Crnu Rijeku. Jedan veliki aplauz za ovoje dečka. Svaka čast momak, iduće godine te vidimo. Četvrto mjesto je osvojila Luščić Metropola. Evo, medalje i pokal primio je od Vlade Petrovića sin koji će, nadamo se, nastaviti kako je tata igrao. Tomo, ugledaj se na tatu i sve će u redu. I sama svima ovim Luščićarima hvala na učešću. Veliki aplauz za Luščić. Treće mjesto Belegija Bojc. Ajmo jedan aplauz za Belegija Bojc Serejze. Bravo moci. Drugo mjesto za rane, drugo mjesto imamo, drugo mjesto su Mršići. Ima li ko predstav Mršića? Ti aplauz za Mršiće. Još jedan veliki aplauz za Mršiće koji pokal primio naš Jakov. Evo sad ćemo najbolji golman. Za najbolje golmana proglašen je Marin Erejz. Jedan veliki aplauz za našeg Marina. Bravo Marine, vidimo te iduće godine. Najbolji igrač po stručnom žiriju i svima vama Josip Kovačević iz ekipe Studenci. Bravo Josipe, znam ti tatu imamo, dobri ljudi. Žena. Slika, hvala medijima, daj molim vas mediji, televizija, novine, to uslikajte i da vidimo to sve. I došli smo do pobjednika ti naše budućnosti i djece, ekipa Studenci. Molimo kapetana Studenaka da primi pokal, medalje. Ti stopi. Uzeo te Crniječa za prvu. Ajmo, Ja bih vas sad zamolio sve za jedan veliki aplauz za ovu ekipu Studenaca, za našu budućnost. Franjo, Maksimo. Gdje je Darko? Evo me. Ne ti ona mora. Darko, ajmo ovi. Vidimo zapršenje pobjednika za Krčevina klub. Veliki, znači odrasli, seniori. Za mene je ovo osnovna čast da udručimo pokal najbolji, po meni su najbolji fair play ekipi Čančara. Zamolio bi Marka Čančara Karlića, jednog velikog sportaša naše mjesne zajednice, da dođe po ovaj pokal. Marko! Je tu? Čančari! Franjo!
Evo ide predstavnik Čančara. Jedan veliki aplauz za ove dečke koji svake godine dolaze od tamo kod Zorana. Još jednom, fair play je najbolji pokal najpoštenije ekipi Čančara. Čančari, vidimo se iduće godine. Krećemo za... Imamo razočarenje turnira. Razočarenje turnira je ekipa Prištine. Priština. Ima aplauz za Prištinu, ajmo. Zakazali su vas obećan da će iduće godine biti među ekipama za prvo mjesto. Ima li ko iz ekipa Priština? Nek ide Mac. Hvala ekipi, jedan veliki aplauz za ekipu Priština. Dečki, ne zaboravite, bitno je učestvovati. Idući pokal je za najnapredovaniju momčad koja je u odnosu na prošlu godinu najviše napredovala. To je ekipa umjetnika, sportista, ekipa naučnika, Pousor Jedrica. Veliki aplauz za Pousor. Ulicu prosvjetnika. Evo Ivana je tu, Ivane. Velika hvala ekipi Pousorja. Evo najbolji golman po odluci stručnog žirija, jedan od organizatora turnira, Franjo Erejc. Jedan veliki aplauz za Franju. Za najboljeg igrača, za mene i najpoštenije, dečko koji ne samo da lijepo izgleda, nego uređuje bašu, evo, ja sam zamijenio, ispričavam se. Najbolji igrač, Damir Mršić. Damire. Hvala ekipi Lučić i Damiru, vidimo se iduće godine, dečki. Četvrto mjesto osvojila jedna ekipa koja je u svoje vrijeme, za ove mlađe koji ne znaju, ovdje žarila i palila na turnirima. Sjetimo se, ovih malo stariji znaju Kuju, Čedu, da ne nabrajam sve ostale, ali legende malog nogometa. Ekipa Mršića. Ajmo jedan veliki aplauz za ekipu Mršići. Treće mjesto osvojila ekipa koja svake godine potrudi se, uloži vremena da ovo igralište spreme, pokose, spreme sve. Dečki koji su za mene izrađenje turnira. Ekipa Erejci. Jedan aplauz za ekipu Erejza. Hvala lijepa. Drugi pobjednik, prošlegodišnji pobjednik, veliki favorit i dečki koji igraju stvarno lijep nogomet. Ima jednog igrača koji ću najvjerojatno pobijediti, Josipa Jurića, momak igra super, ali ove godine nije bilo i nije to uopće bitno. Ekipa Studenci. Pobjednik drugi, danas je ekipa Studenaca. Ima li predstavnika Žuti? Ajde dođi ti malo primi tu. Ajde. Jospet. Evo moj će školski tu da primi. Jospet, ti si ovdje Ajde jedan veliki aplauz za Studenice. Oni su nešto razočarani, pa dečki dragi, pa ne možete
I došli smo do pobjednika turnira. Ja naglašavam još jednom, uopće nije bitno, ali nekome to je. Znači, Večernji list, Jutarnji, Slobodnu Dalmaciju, radio televiziju, usnimite to, slikajte da se to lijepo upi. I ekipi Luščića uručujemo jedan prijelazni pokal koji se dodeljuje za pobjednika. Ajde, Ujko, ajmo! Ajmo, žili! Evo ovako, mi želimo, znači organizator želi da se to proširi i na sljedeće discipline kao bacanje kamena s ramena, navlačenje konopa. Navlačenje konopa ove godine smo premijerno održali, u finalu su se navlačili Mršići i Luščić. Pobjednička ekipa, za nevjerovat ovi koji su osvojili pokal i u nogometu, ekipa Luščić! Luščić. Evo ovako, na samom kraju ja bih se htio zahvaliti u ime organizatora još osobama koji su stvarno jako dosta doprinijeli na ovoj organizaciji. U prvom redu ovom momku koji sve to slika, snima. Ljudi koji želite to vidjeti na slike i na YouTube-u, mršići.com, Darko Mršić, sve vam je to pripremio i organizirao. Jedan veliki aplauz za ovog zgodnog, pametnog, finog momka, za Darku Mršića. Evo poklon ćemo Franjo uručiti jednu loptu. Darko! Darko, sve ovo što ste danas vidjeli ili gledali možete pogledati na mršići.com. Sve je snimio, sve je uslikao, možete pogledati. Jedan veliki hvala Darku koji to sve snima i prezentira našu mjesnu zajednicu studenci. Darko, hvala ti. Ja bih se još jednom zahvalio jednom velikom dečku danas koji je odlično sudio, Anti Petroviću. Anto, jel tu Ante? Anti Petroviću, jedna velika hvala. Ante, ima li tu neki pokal? Ako nema, izmislit ćemo ga. A daj jedan veliki aplauz za Antu Petrovića. I naravno našem Doljanu. Ja bih se u to ime sad zahvalio u ime organizatora svima vama i nemojte se razilaziti. Do zore ide šargija, violina i muzika. Hvala vam svima, vidimo se iduće godine na istom mjestu, u isto vrijeme. Hvala mjesnoj zajednici, studenci.